Sebab yen ingetang sakit yen tuturang unduk tepukin tiang blingaja adi mekurenan bepasitain meuyutan cara meong ngajak cicing jadi memusuh bin mani metimpa yen ada ngomongan yen ada ngiriang debah sangat sepetang ngai iraga memanas kemasin raga mepalasan pele besi dadi siu ulian munyi uog raga di kalangan kupingi bal-balan kai tu sing enak makan lemah pedang digoban nganahan tu sing jema kejang lo anak kemwani belan dini ditu memitra de orang ilo tu sing jema kejang lo anak kemwani bengkong lemane mekuli pedangnya melali anggon ngilang anginmu hati yen ada ngomongan yen ada ngiriang debah sangat sepedang ngai iraga memanas kemasin raga mepalasan pele besi dadi siu ulian munyi uog raga di kalangan kupingi bal-balan ngai tu sing enak makan lemah pedang digoban nganahan tu sing jema kejang lo anak kemwani belan dini ditu memitra ne orang ilo tu sing jema kejang lo anak kemwani bengkong lemane mekuli pedangnya melali anggon ngilang anginmu hati sing jema kejang lo anak kemwani belan dini ditu memitra ne orang ilo tu sing jema kejang lo anak kemwani bengkong lemane mekuli pedangnya melali anggon ngilang anginmu